na kasnong nong jeri, kasnong hanong kanong, kasnong gabarit, hatam ribuan. Ukon pransni, ubawan na kayeng gadok. Kanban ublay ulo sayo, kumukun dapsin raw. Kumbaw ublay ulo sayo Moses na kaum. Yaw Joseph na katliw. Yaw David kumunong akwang raw. Ublay ulo sayo Maheh lapang. Banlong unong nilang ibukraw. Katemri boy, agapor bay Maheh kat sedang ban mikmat ban syukri. Kadang longkong kesyarapat. Kejingduk, kejingbi, bat kejimpang bagunjak, kisnok dan jam. Day haune orang bakin. Aga jingit relang bat kiwai kiri orang bak. Bagi sedang ban rat tungkong. Ya kejingduk, kejinget bi, kejimpang. Bat kantam, ban kentiu, ya kepulai kebuti, aga temri boy. Hakabai Maheh ilasan, buon telik school ribuan. Maheh lolong nonseng ya ke ribuan college. Anong po. Lolong nonseng ya ke ribuan dorm. Lolong nonseng ya ke ribuan district sports association. Lolong nonseng ya ke ribuan youth federation. Lolong nonseng ya ke northern college Hamdan. Bakiway ki pabon, lolong nonseng. Kiba kapor kamsya anjero kami. Gawai ke gamba kami Maheh di lapang ilalay kalong. Ban penyo ya ke district Bapura. Hak sauteri kujiliw kesenam kat kendai spa kendai buah. Kene gadai shisha kesenam jong kejingkalan. Ya ke temri buah barok buah. De hane ketien ko. Ya pila menrai. Menrai kumno pila. Maaf yang akin dan kengiat ki balan bu hak ketin boy. Dei ki kam jong pi Maheh. Bahak kam kenyi haki barok. Kesur jong pi Maheh akan. Habakren cuang nungmo. Longkung kaum batut man kekentot lapi sikenrai. Adai hak cicam bakat iapi ukba datam ribuan. Haga jing syukri jonga bat Maheh kat arsnem tam kumu personal assistant jongi. Dalam sibun ki jinong qualities gaida. Kum datang kendiat haga dekapor nan kwa ban shimi kapor nan penpau kumni. Kabanding ko jing smurit gaida. Kabaan kajing yasha kabida, lada krenben ye ikat no kano, itrei lakka, isyong balada undan baben, yo nasaram. Kabalai kajing biangkor, punctuality, kesakiru anu kini service, ipoi hamne service on time. Kajing bang ban pulekor. Idan laba library yang jongi laba he kejing long discipline ke jongi kejing jong tip top akaryam ke ben nyaw ke jem step ila depsum ila pomsur kebangi ju om 3 pieces ubaklan banduai habe litpet igi papang im jukulat banduai. Idei Briew badon kejing semua ya ke boleh bah. Hakawai gamet hakapor si beje ikunya na. Yang charles dalam kam kerki iwe ikong. Untama pasyang balkon ikon joni. Adin ikon gilayo ban keren mat ai keren ni itai ko. Kapor si beje na lakya ikunya na. Yang charles kublesido. Kata adin kamasim kebatak kejing semua. Maheh ulang babang ban ule ke Bible ketim ke Jong. Ulang nang itu kana basta. Kato kene kejingkran bagi Briew bikin mawon. Deputy CM dan terkenal yang nama Jaka itu. Iyo.
Away kejing itu kanai Maheh kebaikan. Kadai syakha urang namba. Balada ki Briew ki batlaban ko kin sababe. Kabaar kesemon kebakrau kebelakran. Kabaki babon ki ma bangkalat. Ikran syakha kesuki kebakili lane the empty chair. Bagi wei ki kesemon kebakrau kebelakran. Ila bantunya Briew habai kran. Haka program hausnam arjat katway Bangalore ha faith institution. Chispa san kotam dikna hasigi bukule. Yam haka jikran haka jikran. Ilang nangruai ubat nangta. Udan gijik perkhat nakan takalaway. Ulang Briew perkhat ban Burom lane ban permi ilang yalang. Ngayon hangay kumbuhay na kita. Ringkat kiway girerma kibasaki. Kiway Maheh ilag Burom yaki. Hangay ngidang lang. Iba meral bonslim. UMLA kanampo constituency. Ngimlaha banjerlot buat sendiri. Maheh kapang di Briew pada berperang yun. Dapat kini Jong. Kini Maheh lapang yetu kana yang balada impoyin haga por ke grobu imyo jaban ba na kata kadang dari Briew ugo Biang por Briew basanya hablay wale ki kamba i Maheh lapang Aka kamba ka Jong blay lasay i Maheh aka yu ka banlong UMLA hadu prasin Bandang haka Cabinet Minister Burom, Manongkum Deputy Chief Minister, Manongkum Leader of Opposition, Bat Sansin, Menteri Ramba, Kejalami Ketia. Imaheh along untang state leader, Hendai wat haka national level, itip, bat itu dia. Naga benta ka temri horing iladu sisa, ya unong yalamu bakna, kini bat kubah. Dan kintin syuk ban penpau kikam bakna jogi barok yete. Naitang kejing kenmau iye kenmau Burom. Batang kejing perto yang ne urut. Kublai sibon Maheh di lapang. Kumginong senang ke temri buana. Bat ke jela barok kubai. Nginong kelet syuk ipi Maheh. Kublai lahai pi gerta ke Jong hadu kendai pun reu tulisnya. Orang idang kuat ke penyetan lang kat ni. Hak ni ke protes. Reu belai berkuat berhenti. Ya kita kecil jauh. Yang hanya berlai kubelai kado ipi mana. Ringkat ke genung senang juga temri bayi berkejalan ke dia. Baru kuat. Lesok mana. Firman dibaca champion hi berti. Yo ijur i happy ani chakma tanggasur balada krenrupa di hati te sawaga chkuri pide wansur pi mahe hani ba isem he hakwani he ko oi gesni antau ko ebi Mano Maheh ang babaklay, ang basayla ihapi, ang badam bakisaw basnang kiyai. Mano ang bakaran percaya ihapi, yo mano ang balay asap ihapi, panmap api Maheh. Mentate, sutu nye ngalepi ngbamantai be isudai batkalawe joi kado syabangan syah iduai yang kesal terpang yakinya apa yang kejinglong temen jompinya ubleun ayapi kemet bakwat bakwat un ayat hi kejing tengah nak kejing pensatwa kublai sibun
Bapila ai gajing Kristiyani Maheh. Baila ai gajing sakri yang. Ngidwa ye phi ba hai balut. Ngidwa ye phi di ba banda David. You ready? Ikon ba balok Burom. Ipersakulim. Mat Burom kowe kajing kesan. Wat lai Maheh im ganshu wat ni. Nginam kelat i kajing kesan jati. Wat ai ba kajing ya kajing. Tanam kita berkunjung. Last but not the least, we take comfort in the promise of the Scripture. For we know that Maheh now hears the word of our Lord. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I'll make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Rest in eternal peace, beloved Maheh. Your light and your lesson will forever guide you and make a liar. Blessibun, Mitela. Thank you. And Jay, God bless.